man pha upat ya kaslipa balachat mat usuyame man pha ulayam lu namar ulasha iladen la upata ya kalisaru long le no pa kasatan makaru kumta uyang chot nata ba ulit no siya anda ulah poy hayem uang ya upa ba umli school su pamlin cuti bu yak plakot kanu padalo pepek school tama uman se udayam ketang pha pad uchupai pe sak plakot tao là mẹ này em bộ lần lên Kelisa kalau buat kenang yuk membahasa kalau kali nak kami cuma bah pasal nu kami bah kau bau lần lên saput bah pada orang misli ba uput lak bisli pat ujah umat senan yala kajing syam janja berkat alate ba udok umantoy balik sekolah kum ta usyai put bet pajak kajing kusla kata udang put bisli kalisa kelawan nadir pat abaw yak singaw yak kasur kalisa ulaya wa ulakran yak kalisa kawan rakif ya o baca ayo o kumta ulalingwa baka ay kumta wa ulasushim kumta ula ay bat ikabisli kalisa Paula pelit yang kacing sam usiam dah kecuti. Kau tahu lah komen palat baka ay dah kecuti ke bau kuah. Bisa baka yuki bau komen kalak nan. Tamar lapang ya kata kecuti. Tahu lah sebiang bah lakati ulah syat marway Kalisa kajau umat kemen nampak kayu ibu ulah kemen palat tahu lah kudup sebiat ya Kalisa bakal lihat sebun yu kum tak kum rasyai ulah yole ya kai langpat kunjuk ki perlu Kalisaru hakapor bagi merung sepo onpe yakiri prau kari ke hablau cuti syo dapadang ki perlu lami urik pat ulah syam kawai ke cuti manba apa urik lapik ya kecuti ulah kan mau debatit Kalisa ya ulah langsung syirai nomor uru itulah ya Kalisa kum tahu lah berat no siliang ya tak kecuti uman bah